siyami walila ku-breaks walila ngenxa yantoni yomgodi thola ukuthi ngiphezana awunanto enhle hayi kaloku kwaba nenhliziyo ethe kodwa ake ngalibiza amagama ayinamagama amaningi kalweni le nto ledala u-breaks alile ngiphezana wamlilisa u-breaks kuku wamlilisa u-breaks komozi wamlilisa u-breaks wena noma aphinxe wamlilisa u-breaks fichi walila ngenxa yakho u-breaks yewena ngcephe yezana walila ngenxa yakho u-breaks yewena nkosi sankomo walila ngenxa yakho u-breaks yewena noma phixe uncamathele hohozana walila ngenxa yakho u-breaks yewena boya buyekayo walila ngenxa yakho u-breaks yewena ndozo ungeke nje ube lento enhle otshonisayo oshushu walila ngenxa yakho u-breaks ndanditshilo nje ndatsho nje naso nithi osomizi walengxaki positive plus positive otsho niyibonile ingxaki yomgodi binjani iyalilisa isumpu 15 years 5 years ejele umgodi woyikeka mgodi ushisa nje abazaye bakuyeke kuba bekutheni bayakwazi ba wena uyanika unika 15 years usomizi khaya KD mabeyonsa vele babonile lokho bonibwa umgodi uyoyikeka bakuyeka bougie nibona umgodi bingxaki natshexena navela njani naphuma eqaleni natyeshela ecaleni ngoba umgodi uqoda ade akuqode akuyelisele uyoyela 15 years emgodini omnyama emseleni omnyama lo mgodi uyakuyelisela lo mgodi uyeyelisela ingako kusomizi baphuma eqaleni nathi abajoyini